Ana bakı gözəlliyə. Qarabağ, Azərbaycan. Akşam gelmek isteyeceğim buraya. Yox, o qədər axşam. Böyle şey gör. Ay. Ne geçiyor? Biraz gider ya. Maskan yarası var da biraz dinlen. Buranın o kilo ben çiğ yok içine girmiyor. Atar. Aynı şeyden boş. Ha? Batar. Uşaqlar müziği. Uşaqlar biri işəmə gəldi, üstünə gəldi, biri çay istəyir. Bu nə həq nemətdir. Akşam benzinimizi böyle bir gəldi aparalar. Ha? Yasun kim? Yasun kim de akşam prova ediyor benzin var ha? Vallahi. İşte o gece. Birazdan da var. Zəncimiz də var. Durmana kadar bir şey. O yana gelmeyecek. Burada prova. Mümkün değil. O demek. Ama sabah geldi. Sabah işimiz normal. Her gün biraz. Akşam yaparız. Ne akşam bir yaksın da sonra geldi. Akşam yok indi yakın başladı şamak. Yasun ki ya da bir okula. Hele yakmaz ha. Abi böyle gel ki belki de vallahi yağar. Getmiyor. Çünkü bu kar İsmet gel. Şöyle bak. Gel. Nəzər salan zaman buranın ötən çağlarına, hamı heyrətlə baxırdı o üzüm bağlarına. Ürəyin darıq satıq bir qulunun dağlarına, oranın bu havası elə dərmandı mənə. Ürəyin darıq satıq bir qulunun dağlarına, oranın bu havası elə dərmandı mənə. Eyranam üstünə mən aşiq o canandı mənə. Eyranam üstünə mən aşiq o canandı mənə. Şamaxı damarda qandı, ürəkdi candı mənə. Şamaxı damarda qandı, ürəkdi candı mənə.